inshallah hanga tafsir walanda an kunya bla yoro min kunu nala sanabi ambina taw yoro kelenna tafsir suratul kaf ambina wulni aya binani ani saba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye duma sisu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani fula saharu jumada al-akhiri min hijra sankal worona bisu nye wonani nade miladi nasaro kajate ba fula ani mugani kele sankal furo bisu nye otani wolon fula nay ambe bako jikoroni golo fula masjidi salamu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. يا يمين فلنيني كنوا ميني نفلوتيكي مشركي كافريدو نا وصرا نا كان نفلوye anaka jama ka waso fantando ma minye mu'miniye anyu ka nyugon kuma sagin fo kunu alako nafolo tigi min wasora na kan nafolo ye anaka jama alako lam takunu lahu fi'atu jama masura bolo atumbe wasoni jama minye jama masura bolo yansurunahu min dunillahi nuba deme ni alate mana tuma makan na folo cinya wakati nana lay halaki bila kan na folo la atumbe wasoni jama minye jama shima soro mimba deme wama kana muntasira ayre mashika ayre deme fana ayre mashika ayre defa awasurani jama minye jama masura bolo mimba defa ana folo maseka defa ayre maseka ayre defa fana. هنالك الولايات لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هنالك الولاية لله الحق ويرو معنى حلقنا وقتي بشبغة يلمي على دي nilla jabani halaki ya mugota la jaba bena ima wakati mi halaki bena ima wakati mi mugo site de stese ka soro bolo tinya la nibe bisi minna na besiki kisini ala kelembe ute ni min fule ninye kalambaga uye nyugon soso al-qurra uye nyugon soso waqifu la ya don ye waqifu ke wa ma kana muntasira hunalika دو يوقفك أوكا وما كان منتصرا هنالك أي في ذلك الموت الذي حل به عذاب الله فلا منفج لهم منه كو جنگا كتا جيغنا كا يرومي دي مغوما سورا بولو مين سيرا كاكشي كلام باو دو تران وما كان منتصرا هنالك جنگا كتا جيغي وقتي أكا دمي باغما سورا بولو ويرولا do yake ni chogola donc ni waqifu ka ni chogola ibe kuma damina kuraye kafo alwalayatu lillahi alhaq ewa bisi nyogonya chinyalama oye alade bisi nyogo chinyalama oye alade ni nye kalan chogo doye ومن من يخيف
على وما كان منتصرا دو فنا يوقفك كلانشولا وما كان منتصرا كي مسكا أيرد دفا كجو يرولا وكفوا بكالاندا منا هنالك الولاية لله الحق أو جنگا كتا فنانا وغتي بيسي نيوغو تيالما ويا ألادي نيني كالانشوكو فلاني كالانبغو بولو وغفولا نيرولا وكفوا نانا نيوغو سوسو الولاية ونانا نيوغو سوسو فنكا كالانشوكولا دون بي ولويا كيف منهم من فتح الواو من الولاية دو يواو كيف فتحي ويبي سنيغنياي بسنيغو مسورا بولو بسنيغو منيتنيا ووقتي ني ألاتي دو فناي واو ويا أكي قفودي الولاية هنالك الولاية لله نيا كلاني تقولا مانا يوم القيامة دو مين مساياي أني مرا ويا على دتاي نيا كي الولاية نيا كي ويا أبكي جانغا كتنا وقتي مين مساي مسامين بهذا مدين كيسي ويا على كلمة تودي دونك ولا كل حالي ni ayala ayirala min wasura janga kata yata janga kata nana ma wakati min jama masura bolo a wasaro ni jama min nu be se ka deme ayire ma se ka yire deme e wa janga kata na wakati fana hada madin ka bishi nyogo tiala mai ala kilempewde abe komi ala ko ayawre kuno falamma raw basana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin ayawre kuno ala ko tuma minni ala ka janga kata nanuma uko alli manani alaye ala kelempew antum be fenwo fe mfara alaka an kafirina be ewa firawuna ta ko akera o chogodela tuma mi akwale alaye fo ko ana rabbukum la ala ne ya tigi ala de nin korota lendo me halakin na wakati ma yemufo hatta ija adrakahu al-kharaq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين نقول نندفو أهل أنا وقد أسيت قبل وكنت من المفسدين تمامي من يكاتو جيلا جيتولي تمامي أكونا فرعون لا فرعون كو أكون اللي منا ناي كافبتو فنشيتي من بتو يتنياي fobbato femmin ni bani salan kawli mana nayi awanne kera silamai ala ko ali ana ako shisade ebe li mana ni bani salan kaw kabbato fenye shisade ebe ke silamai wa gade asayta qabulu ayni ala soso ninye wa kunta min al mufsidin kera tinyali kelay shisade ebe li mana yamina ala maka li mana yamina ye donc malma hada madden ni bagara ala ko ewa ibeni ala soso minna dabila nyama dabila ni ala bi halaku be janga kata be jigika ni eme o ala soso imbila ni janga kata jigina eka wakati min ni ko be nimisa kuma fo kasagi ko ala makotala ode fule kan nin ce soro tumama kan na go foro be cinyana aya yere sagi kata alama kan nimisa ko harin ni aletun kana fulana far alaka me amana fa parce que tubu wakati tara kata donc abe qaida do taya akuma sira mo kanyi nin kali chara o fanaka karasatumbe nin tariqa sugude ka ako bidiya sira de do me afana sato ayeseru kuma ufo ay la ilaha illallah ufo donc doni ke bawo yo jabi mo chaman be nyanama akanyana mo yake tinyali siraka ni saya nanama ani ni makara be nyogona abe seru kuma ni la ilaha illallah min fo ko fula dola kele ko folo na ye seru kuma fo wakati min ni nana gonona seru kuma fo ra wakati ne ala makoto seru kuma wala وليست التوبة للذين يعملون سيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنه تبت الآن ala ko tubute mina mogo yede mogo minye aka shibeke ala soso dola
fo saya nana ma wakati mi aha akosi sanne tubira kata alama sai kuma ufora ala ko alle to tubu mina ciden fana ko inna allah yuqbal tawbata ahadukum ma lam yughari khair ala ba dola kelen ka tubu mina tanke ni ma bo kan fo gonon kono ni ye folo e ni bidia mugo sato ube terega jugu tigi sato ube kafiri sato ni nana gonon kono ni makarabe nyugo na be la ilaha illallah mu fo jate toka tubu mina wakati to yede tele afulanna ala ba dowke ka ake fitinaye mugoma mogo do ba kanyana ma yabbe ke bidiyaka mi ale sato be la ilaha illallah fo abeke fitina ma mogo munum ba ko fede a uko ni sira mani karsa fana yeseru kuma fula fo ni alama fara eka ebe fitina ebe trompe ebe sirainta ado yella jarabi de nyana mauma kawla fitina kawla jarabi mogo na nyana ma yabidiyaka haran ni ale sato ye seru kuma fula fo aka ser kuma bani ala ce qiyama me an ba bara nyogone ne jahiru de kwa sara bidiyaka diyan ko la an ba bara nyogone ne jahiru de ko asara bidiyaka me aka ser kuma o bani ala ce yomal qiyamah do ani fana firawuna tafle firawuna tuma ma tumbe to jila ya do sisa kisite ayel limani yakuma fo ko ale limanani ala e ban siran kaw limanani masammin limanana en kera silama ya ala ya minayo ala ma minaye donc ko kana mo tromper ani fana ni ciden ko man kana aghra kalamu la ilaha illa dakhla al janna ni mo min ka kuma laban kira la ilaha illa yubedo ar janna kono kuma la nyini te koy donar janna kono diretio la nyini de ya tigi kera cogo harin na do na jahannaba kono kalla jaba na ka junubu doye abe labar jannako akorte ko ne la ilaha fodro depuis mo folo munu be do ar jannako no be do ar jannako asori malla jaba na nyini te yo do sato be la ilaha illallah fo be do ar jannako no kasori malla jaba do fana sato be la ilaha illallah fo u be se kalla jaba jahannaba kono ko fe be labar jannako donc nin ko sugu mo ko janto nonu na de donc ani fana nye joli fo ni sabanyo gona nani na doni ke ba ko bidiya mo sato la ilaha fo mushriki sato la ilaha fo kafiri sato la ilaha fo na ya soro aya fo ni tubu de ka bange mo ye nye ser kuma tula min fo nye la ilaha min fo ntum ben ka bidiya min aka sere ntobira ka bola na yanga ni tubu ka tubu bange abana fa tani amni makarama nyogo mina abe banala ajigi tigra yirela na la ilaha illallah fo adala ni tubu ngani yadi ani alache ka tubu banga nyefana amba jate karasa sato tumbe kafiriya minna tubira de amba awa ado karasa tumbe musirka minna awa asato atubira de karasa tumbe bida mina sato atubira de ayaka tubu bange men ni ay la ilaha illallah fo ama tubu bange kafaraka tubu manganya kafaraka au ba jate jiya jahiru atumbe min kamba jate ode kadro donc hada mate ko janton nono na nono kuma sira ka mo tromper au ba fu ni sira sugumani ne fa sato atumbe o sira de la ay sir kuma fulafo au ba fu ni sira sugumani ne ba sato ay sir kuma fulafo abe chogori la ka fo seri kuma fora ale sato tayira kwa tumbe bidia min ka ubenyewo otenye bidia tenye chogosi jahiru laumba jate asara bidia sira kambe jura koro kiyama mi akalla ila mi ayafo onga nyabani ala de che kiyama kene kasa mo chama fana sato ba fo ala makositala firawuna sato ya fo ala makuma ikela ama jate ko ali hana sisa de ebe seri kuma fo sisa de ebe islamia sisa de ebe limanani ne alai ni ala soso ni ndonye kera tinyali kelai ala matamina ye aw mo chaman tabe chola hada made mi nyini ni fe tinya nyini kanyana maya kai kasaka hada made ka hera bodel hari ni masa seri kuma fulaka ola ni ko ni nyana maya tinya ka tauhid ni sunna kala manhaj salaf salih hari ni sato masiri kuma fulafo aw be hera de jigiye ni mo min fana nyana maya bidiya ka de ka hari sato la ilaha illallah fo e ka ko be ala de bolo la de mi anjoro lembi koro
anjuru lembi ka kokoro qiyama ansira lembi ka kokoro qiyama parce que nyana ma yaminka donc ninche tuma min nin koy nya soro aya aw nimisra ko har ale tun kana fulana far alaka ne ma foy na fay واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا tumami kafiru munun tumbe wasonu kan na fulonu ka jamae ce fula talin gosira wala ubanna har bi ala ko ci dem mo munun be wasonu ni janne ma wuyete jama chama ni den chama ni na fulo chama jinya kanyana ma ya yire tale na misali ya fuyere wa agrib ya muhammadu linnas alako muhammadu talen goshi hada madawunye juman talen masal hayati dunya jinya misaliya masal hayati dunya wadribu lahu masal hayati dunya jinya nyana ma ya talen goshi hada madawunna fi jawaliha wa finayiha wa inqidaiha jinya gulili ani jinya bani ani ni jinya teto o misaliya fuye balmo ni jianya na maya min fule ninye ateto epi jianya na maya fana abetu nishonjae abetu nishongwae fana baitul kala yode fo yawmu alayna wa yawmun lana wa yawmun nasur wa yawmun nasu ako jianya na maya hada madembe ko nani de nyogonche dondo biye dondo be obi kare dondo be ibe nisonja dondo be ibe nisongwa dia nyana maya bete sika ke hada mademma nisonja abeti kima fana nisongwa ye awa beti ye fana abeti ka fana hada madembe nyana ma jiya kono ni fenani ni nyogonche dondo biye dondo bika dondo be nisonja dondo be nisongwa akanyana mai ninde kan nimbe ka fana teto odi atu baitul kalawre ko akol la tiba li aish ma damat munqasata ladzatuha bidikar al maut wal haram ko da mutenya mayala nyana mayami tanke fen fula be ni be nyana mayami ndamu kunna ni hakli jigina fen fula na dro abe nyana mayayi na shipolo ko ñanama min bo cogola damuto ñanama yala jiya ñanama ya fule jiya nema fule ni hakri jigina sayala kito ika jiya nema kunna nema imbe na kasibolo ibe nema kunna ibe nisonja la ni eko ni hakri jigina la de doron ka fon ni min fule ni nye dombe na dommi ne fana be jate suude la mbesa kaboni nema kono kabo jiya kono ni hakili jigina ni nadro ibe nema mina nakasira fulana ibe jiya nema la chogo ni hakili jigina la kombenka kamaliya ninka fonanka ninka tan fulana binna ani ewa mbe nka cheya dafali mina ni telaba dondo be na nebe korode fo mogo wore de fana ka nka ko nyana bonye ni hakili jigina ni fana la nema in kunna duro an sarai bolo donc hada madem fana be ni chogol e mayna koro ala kan kisa ma foyi kake doniye illa do bago bolo fo minu nyere bu illa do yere ube koroto yere ikasa be koroto yere kasa ala kan kiso suguma de balima ni njanya na mate foyi foyi harbi ado ko ulu ewa fa abe banala bana sere degrela machine de ba marashe totoro ya yira ka machine toala nimbe boala nimbala mais nim machine bora la dro
abesa o ya nimbolenye bo muni nyere ba la dolu de ya lam an kan machine bola ugan ka tola ni ko nanan ninna e kanyana ma ya yere an kan machine bola ka sare ugan kan munna ko masha dam masa awa be de bolo de docteur ko ni te se kan machine bola emi nya kan mo emi nya denye ni e ko aka bola be sa ni ko aka tola abe tola be sa fo ale yere don na kono na filila be nyin kali de ne ka nyamara da ka bola de ube ne ka nyamara ka tola de ni ada mo de sera ni ndegere mambali mo e wonni be jiya nyana ma inde kono ne nyin karala ko be machine tola de ta bola be na machine tola fo ni ala yere ya ni mina wakati mi akuna ke sababu ka machine bola ka sade aba tola de fo ala yere ka anni mina wakati mi o bete ni kala doli ke rabare sawa donc ni jiya nyana maya mo shikani disi gosinaye ikani yere ta no fede awa ala ko cide ma jiya nyana maya talen goshi hada madawna jiya minna be wulide ate to awa abani fana kateli kama anzalnahu minas samai jiya nyana maya misali ya be komi ji ni ala ya jige kabo kabano kono samai min fule ni ji inte bo jiya sankaba nawo jimbe bo kaba nugo de la obanni sancede mais abe estanfede odi atola bafu samael jiya nyana ma misali abe komi jinna borak sanfe kaba nugo kono faqtalata bihi nabatul ard dugu kolo fale fewu nyagambirani jinye minye hadamaren balon ulu bora nay minye ewa bi ulu bora nay fale fewu faso be do ulu ka fuloru be komi sanu do ka fuloru be komi warije do ka fuleri bulalama do ka fuleri fana jema do ka fuleri fana ewa uruzudo do ko lo falen fe umbe nyagambi nin chokodela ebo bo min kalama fa asbaha hashima yadisa ibe bo min kalama do ko lo ka falen fe munumbe nin chogola ubeja tejruhu iriya finye bas a filifili ka yelema kata fambe tafruquhu wa tatrahuhu jata al-yamini wa jata simali ibubu min kalama nin falen fem min tumbe dugu kolo ka fo dugu kolo masiranayi ibubu min kalama abeja finye de ba yelema kata tini kata numa finye bata wa kana Allahu ala kulli shay muqtadira aw alay masaminye abese pembela ay huwa qadir ala hadhihi alhal wa hadhihi alhal ala de besenin la halala abesenin la hala fanala kasanji digi ka jugu kolo fambe ke binkene ka ke falen fenye ka nyagambi nyona ko dugu kolo be masiri ala beshala ka be jafana fo pinye babe yelema katana be ala beso fanala wa kathira ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل أكتشا قرانا كنو ni ala be jiya nyana ma ya talen gosini dugu kolo ka faran fe wuyen nyen chokola amisaliya do be suratu yunus kono inma masalul hayati dunya kama anzalnahu minas samai kama anzalnahu minas samai faqtalata bihi nabatul ard مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض جغرفها وجينت وجن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا الليل أو النهار فجعلنا حسيدا كأن لم تكن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون على يوفو سورة يونس كو جيان ينما يمي ساليا أبيكم سانجي نابورا سانفي kana dugu kolo ka falen fe nyagamira naye hadama dum be min du ani bagaw be min du fo dugu kolo masirila akam masiri mina ka cenye dugu kolo dum ko yere nyana dugu kolo fulela halamina aunde yake ubebo min kalama ne ka nyamaru kambe na ana ama mba latana be mba be boy ka ke komi kuna tunte anana suratul hadid fana kono
ilamu annama alhayatu dunya laybu wallahu akwa kado ni jiya nyana maya misali abe komi tilonke ani sugula fe wajinatu ani masri wa tafakhuru bainakum wa takasuru fil amwali wal awlad ani kan yugonda nafulu chama nyinina ani kan yugonda den wolola awa ala ko abe yugonda min ke jiya kuno ni nafulu chama nyinina ni nin jema den chama wolola a misaliya kamasal alqaisi ajaba alkuffara nabatuhu a misaliya be komere ni falen fe na ye kafiri kabako abe komi sanji na ye falen fe nye kafiru kabako bebo min kalama ala ya be kari katana be ad-dunya qadiratun hulwatun cidon ko jiyan fulede abin kelema de don akadi fana cidon de della ka fo akoy tagu dunya wa tagu nisa akoy sira jiyan de hada maden ka sira jiyan awon balimo jiyan nyana mo yam misali ya fule ni chogo de la samaya yi wakati ni tara dugu ewa kungo kono na pampela wala samaya wakati ni tara yoro dola aye chogo kanyi binkene ni seneke fion abe fambe fo yoro do yere besira kado awa atum kono mesiya tuma mi samaya banna ta kungo kono na lake ibe na yoro dola yere bi kali ko falen fi madeli kaboya abe jara abe karikarera finye tara na be awa hada madin fana bodo o chogo kile ni ajiya kono ne bi katani fulala na fulu bi bolo tani fulala yere nyana sa ne seran dana kama umbeta dishi be goshi isago be fo ibe waso fale be ke finiula fale be ke bolifuna fale be ke sonula ebo bomin kalama dondola dro ebe hada madunde bolola komi ni binja arabe finye bolo chogomire na beta ina kina beta na numade watu dola na ta samfede dombe na efona be hada madun bolo chogodela aya yele makinin kare anko yoro kodo aya yele ma ewa numan kade aya jade aya biride akunya fali finye yero ni yero dede aya seun fule yamfede mantoro be boy tegela iba basadaka ba munun tumbula ambu ulu foshi kabu kanna kilan kolonya kabu bela peun kapinun kolo do da ibarani kumbele kadro ni fununa basa nunu yere la dramba fo ay muruna tanko fara fununa chogo mate seka bona kanye tunede muru de bena ku fara ku boy kanna yere ye kurusi min do kashiri bolote seka foni amba foni de ni juru kare lamboron aside sira ka fona ay muruna tankatige kurusi jalan bettige ka boy la de donc hadama den ka te sabali bagay iki yere do alaka jonye kana kaba yere la kana waso ni ka jama kana waso ni ka nafolo imisaliya be komi samaya de dro ni sanji na falen fe umbora kungo kono na bekera binkene ibe mo min kalama ni tilema filana na abebe jafinye betana be fana bo chogo de la jiala wakati ndoronde do no ba fo pataro har do te sika kumunyana do ba fo ma boso ibo min kalama sube ko wakati juma sube do wakati juma ninde do be fo to yele mana yere kaso dakamana yi kanyegen dakamana ayi ite sika kola kwankana ko yare be yancinya yoro do de be nyini so kere fela latin yere kanyana ma yakono itun tafe ka kise yoro min ne kaso inkono be tadda o yoro de la kiko kwankana ko akko nyogen kono de ika mobili dakabana ayi te sika do kono ko ewa suta mobili do be na eta tumbe fale mobile wala de nimra ke kuramu mbora dorobe to de saibe ko kono mais si saibe ta ke mobile be do kana do te sika wulina yere fo nanye a pousser ube so feru be do de dro har kontakti tala ka firu juru korose nyogo na dro be wuli ambe taniyo o chogodela ali ibn abi talib nko dondola joya kumpenye ka fini nyuma udo abe janga abe kamata yamfe anana teme ali ibn abi talib ko ali ibn abi talib ne ben dowa ko mbi doke ako folo bogode do ifa dama bora bogode la
e yere mani jimi na do na hada madin fari kola be malo ya har mo kana yayi lai beta kode e yere mani jide e dole sisa i kuno falendo sobe de la i fari kolo min fule ni yetumu ka dumuni de do a ce dole asagira kata ka sokono fini munun tumbala na be janga ka waso nuye ataru boka yere bila hakila ka fara mo toka godon de la fana ciden ka hadisa sahalen bala cedo ka pare abe janga ka kumpenye abe bo min kalama alay dugu ko jigina wa huwa yatajaljalu fi ila yawm al-qiyamah ciden ko hari bi cembe la magala ka jigi dugu ko jukuro kata adamarin ka sabali karuna ka qisa be ya kalaw amma waso har wajulu kalaw ya waju mu ka wajulu mina alamma ko serama domi ana kan na fuloni dube ya be de jigi jukuro wa qasafna bihi wa bidarihi al-ard ni dugu ko jigna na ka dube donc hadama de an kan yere do alaka jonnuye mo min fana be na fulo soro sisa ko abeto a cogola ate yada ata sagoke ate palasira illa marahim rabbi amma fo tede foni ala hinana mo kelen munuma parce que ala yere do yafo innal insana la yatgharrahu istaqna ala ko hada maden fulede abedan temede na ya yedro ale yere wasarafen ba bolo akarila aba yere kari kabo ala bolo lenya da ala makote ala la tuguni ale nyana tanke mo ale makote jo mo la tuguni ibabe mun kalama dura be ya dade awa maka kafiru mununyo munyo o ya da farita ko fo ciden ka fantaunge uluka gerala awa ala ko uluo ani jiya mo tobe nin talen go sulade ka fo jiya nyana mo ya misaliya nin de kun fi dunya ka annaka kharib aw abir shadid ke jiya kono komi duna ube sirate me baga Abdullah ibn Umar tumami ni hadisa fora alede tumami alay ni hadisa ka ko ija asbahta fala tantajil masa wa ija amsayta fala tantajil sabah akoy ni yesogoma daye kani hakili do wala filala de ajate mina san wala ka senne besa ni wala fila fana ye kani hakili do sogoma dala ibe minke ala yake alay ajate mina sogoma dati soroye خذ من حياتك لموتك ومن شهتك لمرضك ni nyana ma do wakati mi be nyana ma ni kene yala ikene yala do wakati ma do ibe sade ni be nyana ma yala ado ibe sa ni fare ka kene wakati ma do ibe na bana wani mo ni nunun be hada ma don kunna ite ya daw iti sago ke iti sago fo ite ya da mi ni ya da ni sago fo ni sago ke hada ma don be nyina nunun de ko nunu de tuka programu na de awa nyana ma ya misali ya fule ni sura la ni chokola abe suratu yunus kono abe suratul hadid kono ala jinya misali yake ninde chide nyere ka fo ye sira ni jinya ye nyode fo jinya ma juguni mogosima ka dembo jinya de jinya kama hari islamiya sariya ko hada maden ka ke chuguni adabuni la halamununa jinya kanu kama na politiki taman desra ka ke ala sagoy u desra ka ke ciden ka hadisa u sagoy bendiya ni jinya kanu kama ite to jinya min kono finu desra ka bila hakela jinya kanu kama ala ko bomboshi ka bila na politiku bimbese ka bomboshi bila chogola illa marahim rabbi jinya kanu kama sallu tena chogola misirla jinya kanu kama misiru te matarafa hari nimbana ko min fule fantan de be misiru fanna fulu tigi min bena jama chela misiru kono hari nimbana fole na fulu tigi bebe da so kono ko corona tanke ube sira sanyaye rene de ni ko ni nana dro lube bo jama chela ka ku da mun moye alaka hakiman da man balimo wadi ya to wati be ciden ba fo ikisiru dhikra hajimil lajati yani al maut aku wakati be ayitasi akamira akasa ya posuma chaya
gerewna iwuli lendo idalendo baro yorondo aye saya kosuma chaya da mutige baga aya kosuma chaya minye saya ni hada madem mirila sayala chaman kunna abe doya inye koro ni mirila sayala fitinin kunna abe chaya inye koro ala kanke mogoye munum be jinya nyanama yalla halado ala ya fo chogomi chire nya fo chogomi nube ni jinya toye aw jinya toli fana ni ba fo mimma al waraw yere koroshi don ko baw ya tila yoro saba folo haramu ko iku toye al waraw yere koroshi do jinya ika haramu ye ku toye oye al waraw do yere koroshi doye a cogo ya fulanna subu habe minna ko min ye mutasabi hay ni afando ina fo halala bando ina fo haramu ika ye ka toye al waraw yere kurushi la hala sabana fulenni fulanna yere kurushi la hala sabana nu ko yere kurushi la hala sabade asabana munye tarikum ma la basa bihi khawfa bima fihi bas bashi te minyire la ko silamiya sare la minyire daga lende do kafen daga le minyire do toye puru akana tin sama katim bila haramu ko e kursi ni la hala sabade fulu mi haramu yare ke yo ko toye fulanna fiwo fe ni ko nyagambile ni subuhati do ikima boama sabana bashi te minna de ko do yere be bashi tala daga yede me ni ne tora kan nin koyi nke dro aben sama kata haramu mi ko fana toye hada madem min kerani la halala nin kakkan ko sabak korosi jiya kono donc ibe ke yere korosi bagaye ni an ala faralika inyu mambe bonni jiya nyana maya kono ni jiya te fencinya ela ala kanke mo ye mo min be jiya qadara no jiya qima do ku yere valeri do ku sagi ko kasabali المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا المال والبنون ألا كنا فلفل أني دينكو بيمبولو زينة الحياة الدنيا نونو نيجيان ينما يمشرو دي درو ni mogo mu ubara nyogonya ala kola ni lagara nyinina lagara ute foinya ima ye na furu suru jiana chogo jianya na moya masiri dronde do tanki nima ala kode ke nayi lagara te foinya ima fo na be ke ima doniye na furu tigisite fantambe do kasanke sabamin na perekani jema sabamin na furu tigibe do odela na furu sigitima soroye ko karasa a kelente se ka da aye nani hari million kelenye anko faraka kaburu kono dorome kele wo sogole hari ni muromi yi doto yi jigito ka kaburu kono hari ni min ka duru binna ka bi kare abe biri ka tata ate toye na folo denkew nunye jiya nyana maya masiri dronde aya wore konon ko ala ko zuyinna linnasi hubbu sahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatin al muqantarati min adh-dhahabi kata aya laba aya dola ala ko alayhi masriliki hada madenye nin dungo kanu ayode masir hada madenye ko kabo musawla ani denko ani nafulu mun nu ya nyini ka fara nyogon ka sanu ani worije ani so ani bagaw ani sene ke few hadamade nunun de nin dungo ye ni ala yu masir hadamade nye koro fengolon fula de do aya kono hadamade min betilo fengolon fula do la kelen na illa marahim rabbi muso denkew na fulo kanyini kafara nyogonka sanu ani worje wal harsi wal an'am wal qayl من جئنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المنقطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث جاءك المتاع الحياة الدنيا فينغولون فلا دو فينغولون فلا دو لا كره ni hada maden min kisira muso fitinama
nin te kisi denkew fitinama nin te kisi nafolo cama bolo a fitinama kera sano a kena warije nin te kisi ewa seneke few ni nago foro fitinama nin te kisi ewa menye baga maraw fitinama nunu nye jinya damu de dro jinya nyanama ya masiride ni mo mu nyu bara nyogonya ala kola eba barajiso mais ni mo mu bara nyogonya ala kola ko ke jinya masirine ka waso nu ye ki disi gosi nu ye de ala ko nunu de ye ninduge munum bi marasa ki talo ki hakili bolla gara ko ka ni beta e do mi ni misale beta ala kan kisama aya wala kun ala ko innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim ala ko akanna furo fulede aka don fule nununya aw mal la jarabide na fulo chama yibolo la jarabide do denke chama yibolo la jarabide do awa ijija nilla jarabi fen nunun kani sorode ika do fana wallahu indahu ajru azim ika do sarababe ala de fe ala ta de nyini sarabba min be ala fe qiyama o de nyini de jiyata kani marasa wodi yatu ni rola ya ala ko المال والبنون جينة الحياة الدنيا دين نافورو چاما دين كي چاما نونو نجيا نيانما يا مشيرو دي دو وقالنا والباقيات الصالحات هذا ما دين ببارا نيوما منون كي كاو بارا نيوما نونو بليني لاغرا خير عند ربك ثوابا ولود سارا كاوسا إما يتيجي ألافي كتم جيان نفولو jinya don ne jinya musoka wa khairu amala aw natalifana la ode natafana kaushima jinya taye ode natafana kaushima lagara jinya taye ol baqiyatu salihatu min fulaniye ulama doko wal baqiyatu salihatu as-salawatul khams doko farla salli duru kulum matrafakuna fi uchogola وقال آخرون الباغية الصالحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله دوك باغية الصالحة نونون دي كتوك نونون فو كبرا جبلين الله غرا دو فنا يجيد لك كافو باغية الصالحات هي ذكر الله قل على قسما قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله المهم دو فنكو باغية الصالحات كتوك سافو الله يفو كسالي تيدنك صلى الله عليه وسلم كسو كهيجوك كسرقاتي بو كجونك هوريك كجهادوك كسنجتوك وجميع أعمال الحسنات ani bahara nyuma tobe hunnal baqiyatu salihat kon nunde toye ko baqiyatu saliha allati tabqa li ahliha min beto atigi fil jannati ma damati samawati wal ardu munun na fabbe to yar janna kono kasanka batto ka duma kono toye wa qila hiya al kalamun tayyib do fana ko baqiyatu salihat kuma nyuma wa qala akharuna مغورنكو هي الآمال صالحات كلها كبار من بيدرو واقتاره بنزرير رحمه الله بنزرير نيند سوغانديا نيند سهلندو نيند سوغاندي باسكو كو بيبي دون نكونو سا كما فورا بيبي دون نكونو باغيات الصالحات لا ني دي بارانيما مغوبي بارانيما منونكي كو بارانيما نونم براجي بليني لا غرادي ode kausa ninjia nafulo nununye ode kausa jia denkewe ode kausa jia musonwe ode kausa ewa jia kasanuye ode kausa jia ka warije ode kausa jia ka nago foronwe ode kausa jia ka bagamarawe baghiyatu salihat men balimo mo minye munu fule ka jate ni ala yufo nu mo minye ulu soro ni sera ka baranyuma fanake ka matrafa ka bilinya lagara fo ciide ñere min fode jalika fadlullahi yutihi man yasha fo mogo kelen kelen num ala ka fasamanta ɗo aba di mogo ma min ñajiya mogo do be nin be soro
o kofe fana ala budde men fana ubeke bara nyuma kala fana kabilinye labra num fe nunun tu sugula kabo ala koma atu kabaw yerela atu yada atu ke waso baga atu ke yere jirantuye nuyu ye numu yira mugo dola de mugo tudo ala kanke mugo ye namma jigilendo ala kanke mugo ye nambe hammini bara nyuma kele de ku bilanye dagara aw mbani mo imay hari silamu la fu sababu munyake jinya kanu kiren kari sasalen nana Sheikh Albani idalla ka nyin ko munna ko silamu doya mabuka dugo kolo ka wula fulendo utisi ka fu nyana bu ufana kacha fana akombe hadisa fula duronde fawye hadisa fula ako hadisa fulo kiden ko jata bayatum bil ina واتبعتم أجناب البغر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم الذل لا ينزه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم إذا تبايعتم بالإينا واتبعتم أجناب البغر ورديتم بجري وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم الذل لا ينجوها عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أكو تشيدين كون نايو ساني فيري كني إريبا ساني فيري تشوكو دوبي نايو كي وقتمي بايلي إينا نايو ساني فيري كي ويريبا فيري تشوكو مانا نمو يه إريبا باراو كي كفيري تشوكو كي إريبا بي فيري تشوكو منونا نايو كي واتباتما جناب البغر أتغرا مشيو كو مانا كاكين نفو كاكين إوا بغا مراي fo baga mara ka anyina alako ka anyina ala ka sugula ka bo ala ka dina la ni baton waradaitum bi diri aw jenani senede seneke forun nago forun aw ni son jaranu ode watarakitum jihad fi sabilillah ayi jihadu toye ala ka sirala sallallahu alaikum julla nayen nin kala be dogoya ma dobila aw ka dugu koloka la yanzuha ankum hatta tarju ila dinikum o dogoya ma inte bo ka bara fo na usagira kata ka dinama akon ni hadisa fulan ako hadisa fulana kiden ku yushiku an tada alaikum al umama kama tada al akalatu la qasatiha qalu min qillati yawma ya rasul allah qala bal antum yawma kathiruna walakinakum qussaa ka qussa'i shayl ولا ينزي أن من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يلقي أن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت ako ciden ko katteli hadisa fulana ciden ko katteli silamau ayen fo sebau de akatteli jinya kafiri jinya jama be kan nyogon wala au kama au silamau kama komi dumuni kan be nyogon wala kana ka dumuni mina ma chogomi ka dutai ka bo akono soni jinya ka jama be be na nyogon wala au kama komi dumuni kelaw be nyogo wala katu ka dumu mina ma chogomi sebo ko chido o do anka dogo de wa ni jinya be nyogo wala anka ma ko man dogo de ako ado aka cha yere na aka cha ya be komi jinya ma ube ji kanka de ni ji woye na na kanka mi ni nyama mi mbaka o do aka cha ya bo chogo de la ay ji kanka de dro ani nyama kusa sayri aw mu'minu aw islamu kasranya min ba jugu dusukun kono ala ba kasranya foshi ka ba ka jugu dusukun kono abe wahana bila aw islamu dusukun kono uko wahana yemunye ako jiya kanu ani kasira sayaye aw balmo ni islamu ba fe kanya soro yere law kadina la nye ya fo ya sinya joli islamu bu kun kari ko munun naw o te fanga di islamu ma fo islamu ka sagi katu kadina de ma fo silamu ka sai ka to ka dina de ma qur'ana ni sunna ala manhaj salaf salih ko mi salaf salu kera chugomi ni silamu sagira ka to ma do ka fanga be saguma me ka silamu to ni bendiala silama yere be jiya pe kateme har kafiruka au ko kafiru kan yana ma ya jiya kono chugomi au kan yana ma ya kanye kateme uluka dina be jawbulo chugode te jawbulo kide nyore fo sallallahu alaihi wasallam donc fo silama
ninjiya silamo ka ban ninjiya mate uku nyesu ka dina tema uku nyesu ka qur'anan e wato nyumana ku nyesu ima e tide nyere ko ko addo kwambe ko min nyamanda ni mo munun mulila he ko silama be de kelen sa e wa ankana e wa fara fo ni mi ante famu kelena mi nyi min fo domire ni ante haklina kelena ante famu kelena kire nyere mo fo me ni hada madon macinya ta duro ama qur'ana ta mabbe qur'ana ka mabbe sunnaka ala manhaji salafu salih abbe na koko kan nininte nyamande yawuye aka caya te sika foyi nyana bojinya kono foyi ate sika nyana bojinya kono aw nyana jama fu falati fara nyogonka anka bente de wode be fe nyana bonni islamiya kono ni jama fitini munu soro la kafara nyogon ka tauhidika kafara nyogon ka sunnaka kafara nyogon ka e wasalafu salu ka tabuluka ni jama fitini mi soro la wala baraka bo jama de la ka deme bo jama de nofe me jama fu falati fara nyogon ka misiru la jama na kono nyogon dala je yoro la ka ta silama ye yamfa nyama ye yoro fake nyama ye yoro fa alaka hakliman da man balimo alakan sagi katanka dina nyumama qur'ana ani sunna ala mani haji salafu salih o donde be ke sababu ni islamu bedeme men ni njiya kanuka islamu te se ka fanga soro nin kaw ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة واحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوم نسير الجبال alako يوم القيامة دو aban kibariya da siranya fe munun be qiyama keneka ani ko ba munun be ke qiyama tuma me ala ye jiya fo kamba jiyala ko hada made ibe mi bara nyuma munun bara ko bile yin lagara ode kausa ninjiya nyana ma ya damu ye tuma me ala yo fonye lagara fana siranya ko munun be ko ba munun be abeno fana fonye abenan kibara no fana ye ako yomal kama do ko ale alabe kulu la tamade ko minana aya wure kono yawma tamurru samaa'u mawra wa tashiru lijibalu shayra ako dombe na qiyama do ni dugu kulu be boli hada made unye korode asabati lente kulu fana be tamade kabu no la tamade ambela kulu be takabu kan yorola aya wure kono ala ko yashaluna kanil zibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'a safsafa la tara fiha iwaja wala amta alako ako cide ma ubeni nyininka nin kurba munu fule jiya kono la gara ubeke chukudi afuye faqul yansifuha rabbi nasfa afuye kuntiki ala nin kurba munanya gula qiyama do ba ni jiya be wuli qiyama be jo ala ba beke gongo de ka cari abe kulu nunun be ci de ka beke muguye ka suru gongo no fe kata ka suru finya no fe kata ka te gongo yi dugo kolo imbe to ka an safsafa agangralama adala kelenye la tara fiha waja wala amta tinti tala dinga mayoro tala dugu kolo imbebe dala kenye de ite tintiye ite dingaye ite baji ite foye ite tasitiye ewa kokote ye foye alaba bechi kabo dugu koloka walillahi mirasu samawati wal ard nin dugu kolo ala de yaw penche kabulaka abe bon nin dugu koloka ka tode a cinye be sagi katala de mala de bata dombe na ka tatile bo yoro fo bi yoro jiya fanta nani hari kono kanteme har kono kanteme abe kulube bo dugu kolobe ferede ka ke ewa gangarama yoro de ite dingaye ite tintiye ka safa awa ala fule ko de foya ako yomal kama do ala be dugu kolo latama ala be kulu latama watara li arada barijata ibe dugu kolo lankolo de nyekenema fo be bonyenye koro hari iyere ka dufule niri do bala sisa iya tige ka boy kene imbe ferenya koro katade kene imbe bila kene ka yede barijata odo dugu kulo fambe be kene de ka dogo yoro tewo yawma turaduna la takhfa minkum khafiya
qiyama danfen bebe jo ala nyekoro dogo yoro site ni hada made danfen site dogo ala la ado bebe kene kelen daga bariza dogo kolo be kene de ka bange wa hasarinahum ado ni ala be danfen be fara nyugonka abebe na de yitora ji kono ibira qiyama keneka i jege yikunu ibena qiyama keneka tasuma de jani ibena qiyama keneka e sara iri de kay sutora iri de kate ibena qiyama keneka i fara la bogo ire de ka kaburu kono ibena nin qiyama keneka Allahu akbar wa hasarinahum ni ala ba be fara nyugonka fala mun ghadir minhum ahada mam go sitoy nya bede nati hada maden sara yoro isara chogo i fari kolo kera chogo qiyama la bi fara nyugon kakani tinati ibena nin kama kana bare wa jamanahum wal awwalina ala ba bede fara nyugon ka kata folo mugo folla bandugo fala munitruku minhum ahada la saghira wala kabira ala ma mugo shitoy mugo bama toy mugo fitinuma toy qul ala ko ayawre kono inna li awwalina wa li akhirina mughfalun ani mughlabun la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum nim bebe fara nyugon ka donna wakati min donen do ne ala bolo folo mo ni laban no mo be jazakallahu khair wati ser barimo ambe ala deli ala kanke mo goye mo munum be banni jinyana kanke dina cinya kanu bagay kanke dina matrafa bagay kambo chogonye ni jinya kono ala kan tila jinya la subhanakallahumma rabbuna bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu